खुलुमबाय बड'लेण्ड G24 आव गासिखौबो बरायबाय जोङो दायो दंफैयो भालुकासुबुरिनि दोंसे लामायावहाय बे समाव जोङो बे लामायावनो फैबाय थानाय सासे सुबुंनियाव जोङो फंनैसो मिथिनानै लानि बे लामानि सोमोन्दै गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि चेनेलाव बरायबाय खुलुमबाय नोंथाङा बे लामानि सोमोन्दै मा बुङो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय মই একচুয়ালি এইটো ৰাস্তাৰ বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰো আজি আমাৰ এখন হল মুদৈবৰী 35 নং সমষ্টি এখন ৰাস্তা বুলি ক'ব লাগে আমাৰ এইফালে হল নন বিটিডি এইফালে বিটিডি আৰু এইটো সাইডৰ আমাৰ নন বিটিডি পৰি যায় ৰাস্তাটো আজি আমাৰ এইটো ৰাস্তা আজি 17 বছৰত যে বিপিএফ এ ৰাজত্ব কৰিলে তাৰ পিছতো আমাৰ এইখন ৰাস্তা আজিলৈকে ভাল হোৱা নাই আৰু কি কাৰণত হোৱা নাই আমি এইটো কাকো বা বিচাৰবা ক'ব যোৱা নাই কাৰণ 17 বছৰত আমাৰ যি বিপিএফ সরকার আছিলে তেওঁলোকলে আজি এইখিনি ৰাস্তা ভাল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকতে মন্তব্য দিছিলে আমাৰ মাননীয় ইএম জগদী সরকাৰে তেখেতে আজিলৈকেও আমাৰ এইখন ৰাস্তাত আজিলৈকে ভাল কৰি নিদিলে বা ৰাস্তা যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ থাকিলে কিন্তু 17 বছৰ পিছতো একো এটা ভাল নহল বা একো এটা ডেভেলপ নহল এইটো কাৰণে আমাৰ বহুত দুখিত হল আৰু এইটো কাৰণে আমি বিচাৰো এইটো বছৰত আমাৰ যোনটো নতুন সরকার যোনটো ইউপিপিএল দল এতিয়া আহি আছে তেওঁলোকক আমি আমাৰ যোনটো ভোট দি ফেলে গাঁৱৰ মানুহে জয়যুক্ত কৰিম বুলি ভাবি আছো কাৰণ 17 বছৰৰ পিছতো আমি যদি একো এটা লাভ নাপায় বা কিবা একো এটা ভাল বা আমাৰ ৰাস্তা নাপায় ফলাফল নাপায় তেনেহলে আমি বিপিএল সরকারক এবাৰ ভোট নিদিওঁ বুলি ভাবি আছো এইটো কাৰণে মই আমাৰ অঞ্চলৰ যিমানখিনি ৰাইজ আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছো যে সকলো ৰাইজে আমাৰ যোনটো নতুন ইউপিপিএল পাৰ্টি আহিছে বা তেওঁলোকক আমি ভোট দিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে আৰু এইটো কাৰণে মই বিচাৰো আমাৰ ৰাইজ সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছো যেন তেওঁলোকে আমাৰ যোনটো মানে ভোট তেওঁলোকৰ যোনটো আপোনাৰ ইউপিপিএল সরকার আহিছে তেওঁলোকক দি পেলাই জয়যুক্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো আৰু আপোনালোকে দেখাই পাইছে আমি এইটো বছৰতে এইটো ৰাস্তাতে বছৰে বছৰে এনেকৈ খটাই আছো দিনটো আৰু আমাৰ ওচৰত এটা আইটিসি কোম্পানী আছে তাতে আমাৰ গাঁৱৰ বাসীৰ পৰা আমাৰ ইফালে অঞ্চলৰ মানুহখিনি বহুত কষ্ট কৰি যায় আছে ৰাতিত যায় কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা যায় কেতিয়াবা ৰাতিত ঘূৰি আহে 10টা বজাত আমি 9টা বজাত ৰাতি যায় মই নিজেও কাম কৰোঁ আমাৰ আইটিসি ওচৰ আছে কোম্পানী তাতে কাম কৰোঁ আজি আমি খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে কি কাৰণত আজি ইমান বছৰ যে বিপিএফ সরকার থাকিলে কি কৰিলে একো এটা উন্নতি নহল আজি মই ক'ব বিচাৰো আমাৰ দলংখনে আজিলৈকে হোৱা নাই আজিলৈকে কাঠৰ দলঙে চলি আছে আমাৰ ৰাইজবাসীয়ে এনেকৈ কষ্ট কৰি ইয়াতে খেতি কৰিছে আজি বানপানী হৈছে ৰাস্তা পাৰত বানপানী উঠি গৈছে বহুত বেয়া লগা কথা এইটো কাৰণে মই ভাবিছো মই নিজে মানে আজি ভাবিছো যে আমাৰ নতুন যোনটো ইউপিপিএল সরকার আহি আছে তেওঁক আমি ভোট দিম বুলি ভাবিছো এইটো কাৰণে মই বিশেষকৈ ইমান কথা ক'ব খোজা নাই এইখিনিয়ে মই কৈখিনি ধন্যবাদ থাকিল আপোনাক সাবাইকৰ থাবাই বিথাংনিसिम जोङो बे लामायावनो थाबायबोनानै मोनसे सोमोनांथावना नुथाय नुफैदों नोंथांमोनाबो नायनानै लानो हागोन आंनि खाथियाव फै बे नाय लामाखौ खुरख'लांबाय नै लामाखौ खुरख'लांबाय अलरेडि नै बे लामामोन नोंथांमोना नुगासिनो दङ नायनानै ला केमेरामेन बिथाङा दिन्थिगोन रायजो राजा बिथांमोना थांलाय फैलायनि थाखाय नै बाटाम होनानै लादों थांलाय फैलायनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोना बेखौ होनानै लादों जोबोर असुबिदा जादों तो जोबोद दुखुनांथाव बे नुथाया केमेरामेन बिथाङा नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिगोन
दा जों बिथां आयंनि खाथियाव फैबाय दा जों आयं बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि दा आयं नोंथाङा बे दै लोमसावनायनि सोमोन्दै रायजो राजानो मा मेसेज होनो सानो जोंलाय मा बुंगोन दा थारमाने जों खेथि मावग्रा मानसि आबाद खालामग्रा मानसि दा जों आबाद मावो दा बै आबाद मावदोंमोन आं माने आबादा दा माने दैनि सिङाव आरो दैनि सिङाव नुगासिनो दङ जोंबो दा माने मा खालामगोन सानबेसेसो जाखो बेयाव दै लोमफावना थानाया दै लोमना थानाया दा दिनै मथा मथि खानथामसोआनो जाबाय बेवहाय रायजो राजा बिथांमोना माइ गायबायमोन नामा माइ गायबायमोन आंनो 3 बिगासो गायदोंमोन आरो मानसिफोरनि रायजो राजा बिथांमोननि खुटिया माने आबादथिलि बिदि खुटियाथ' गोबां सब दै सिङाव दा आंनियाबो दै सिङावनो दं आच्छा रायजो सबनियानो दै सिङावनो दं दा गोबां लस जाबाय दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै जोंनि सरकारनिसिम मा मेसेज होनो सानो सरकारनिफ्राय जों माने बे जोंनि खहा जानायखौ माबाफोर माने साहाय्य मोननायबा जों गाहाम मोनगौमोन आरो आच्छा दा जों गैयै मोनसै दा नोंथांमोननि एरियायावहाय बान्दो बलन बेफोरबायदि माने सुबिदा गैया नामा बेबायदि बान्दो बलन सुबिदा गैयानो दा जोंनियाव आच्छा थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जेबो खामानि मावासै नामा बेवहाय गैया जेबो मावासै बेलाय लामाया नायामाय दा जों बेसेबां दिन जालांबाय जों उन्दैनिफ्राय दा बोराय फैबाय दाबो माने बे लामाया जायाखै आच्छा जेबो मावासै बिपिएफ सरकारा आच्छा दा नोंथाङा बेबायदि समावहाय देग्लाय बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दङ बे समावहाय नोंथाङा माबायदि सरकारखौ नोंथाङा सेलेक्सन खालामगोन होननानै सानो दा आंथ' सेलेक्सन खालामो थारमाने जोंनि माने जिबायदि सुबिदा नांगौ बेबायदि बे लामा आरो बेनिफ्राय बे खेथि बाथिनि सुबिदा होनो हानाय जोंनो एसे साहाय्य होनो हानाय बेबायदि मानसिखौ नांगौ आरो आच्छा बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे जायगायावहाय दा रायजो राजाफोरनि हायाथ' गासिबो लोमफावनानै दङ बेसेबांसो बिघा बेवहाय माने दैनि सिङाव हाया दङ माने आबाद फोथार 400-500 बिगासो दं आच्छा बे एरियायावहाय जोंबो नुगासिनो दङ बेनिफ्राय बे थांलाय फैलाय लामायाहाय दलंनि सुबिदाबो गैया रायजो राजानि बेनिफ्राय रायजो राजाया बेवहाय बे सर्टकाट लामायावहाय गोबां असुबिदा मोनदों असुबिदा बहुत असुबिदा बे रामहरि बेनिफ्राय बै आपनार मदुइबुरि सामाबारि बरासारा बे थांनाय एसएसबि केम्प कानेक्टिं एखे माने लामाया गाज्रि आरो दा नोंथाङा बे लामानि सायावहाय जोंनि थांनाय बिपिएफ सरकारनि माने बिपिएफ सरकारनो बे लामानि सोमोन्दै मा बुङो दा बिपिएफ सरकारनि सोमोन्दै बिपिएफ सरकाराथ' जेबो मावासैनो दा जों माने दा गोदान सरकार बिपिएल माने बिजेपि बिथांमोना मावोब्ला थारमाने जों बिराद माने साबायखर बावगोन आरो मोजां मोनगोन गोजोननाय मोनगोन